Hamzama tai chi baya farot jotono no faidi ni sing discuss khailenya chini latest report je Air India 171 12 tarik Juno 12 Juno accident mani aro abuni report latest report tamu phaikya sing in fact ang thanai ani video roga ang nong saka je Aircraft Accident Investigation Bureau of India AAIB borok investigation khaitongo borok ni logi tamni ka plane of British citizen tongma ba tai alga desh ni citizen rok tongma ba a jaga ni borok bo phaikya tai o jasai khaitini borok cheri nya laithini investigate khailaithini borok part na laikya ge sangtam nok gang ke je latest report je preliminary report abo phai sokya preliminary report tamo preliminary report ang khamo puila report je jagao final tamo manjakha abo nukjagya sini no tamo buskango phaigra kha tabu joroti tamo nukha facts tamo aborok no runani a report no preliminary report omo final report ni cha wan subdi final report se bebak exact sing bebak saimana sabni sayang kha sabni chakha bas tam problem kha aborok final report se saimano abon bagi onek jora nangi thango haipano preliminary report bo belekin important tam ninka preliminary report sing saimano tabuk je investigation body gi thanai tai o investigation no tabuk jora tai tamo mankha tai khub interesting kogrok actually ongkhori phaikya abon bagi tini ang wan su kauna tu discuss khanye ni nyai sing kam kono saimano Air India 171 12 tarik Juno crashing mani ar 260 jona borok thikya plane no tongnai baksa tai hawa tongnai baksa tai khoroksa borok plane no tongmani bo kathang bachi khabo thilia sing kam kono saimano ang thanai video rogo already sakanor naya khong kipli thangi nei mano tai all Air India 171 bo plane chalok mane adino je plane angkha abongkha Dreamliner 787 abo Boeing company ni plane one kotor plane ara khorok ni pilot ongoni captain Sumit Sabarwal bongka pilot in command mane je a plane ni tam nai kotor pilot ni mano bin logi inga Clive Kunder bongka co-pilot inga abono karinyo sing no khaje actually a flight 30 seconds se cholishu Ahmedabad airport Jaipur bokasaka apru 30 second haise cholishu onke 30 second pore ingano boklai thanga tangi kalai ya a report tam nukja khabang discuss khainyai tai kaisa gang ke abo Ahmedabad ni biang thanai tangoni abo London thanga nai tangoni Gatwick ne ka jaga tango airport a jaga London abo thana ni bagai Bir Samani actually Ahmedabad ngka Gujarat Bir Samani a jaga thangi bo 30 second ngano jeng abo kalai thangmani jeng nu of facts rong to yang thanai videos rogo bo discuss khaikya so asuk a kothuko ang thanani thainya jeng saimano sini Manipur ni air hostess khoroksa bo haino a jaga thikya adinga jeng buskango jeng time naile ne so or report puila sobse important point kaisa report sajaka abongkha engine je thok thangmani abono bondo khaijangnai switch no bondo khaijak mankha niso mane no tabu engine cholna bagai hedi bai engine a plane bukrang tolo yang kaisiang ke kodma nor nu khona guri jong a je engine cholna bagai a jaga thok to sokinya nangnai bile hedi ba tabuni ni bike phanangteng gari phanangteng thok sogi yaki engine bhai ke cholnai engine choli khangka se chaka guri o gari o om haino engine chol guri choli khangka se a jet engine bo guri nai hake se ang thanayo ani video ro explain khaika plane bhai ki bir hake se o guri ke se o plane bus kangdi thanai ke bus kangdi thanga tamang ab bukrang no bar khunai hake se air pressure difference ngai up plane saka okasanai hedi ba so or naidi je engine by thrust manai bus kanga thanni phan manai a engine of thok thangjangnai switch bondo khaijak fuel cut off khaijak Engkau batang ingkau bu belai kena podre pod wan sukmung cin thani tubu actually tam ningkang ke
kaisa plane bir samani pore tumungno flight engine ni aje fuel mane thok ta thok tabu petrol rok ma hai aviation fuel je a thok thangmani abono so bondo khairjak gangke abubo bir saman pore ke login tamangkha duita engine no kaini engine je guri tongnai bondong thanga tamni ke thok so phailia hai diba thok so sogiliang ke immediately bo bondong thane kintu ora kaisa problem ke taburom dikong nikok by mistake mane ang sia ti bondo phan khairi jaka ang tai waisa abono on khairi gangke login engine ke guri phino aw guri phiru কিন্তু প্রবলেম হংকে আছে কটর ইঞ্জিন ব তাইছে ফুল পাওয়ার ফাইনি ব হাইনো হাই সময় নাঙ্গো ব ইমিডিয়েটলি 1 সেকেন্ড বাই নং সিনির কোন ব ফুল পাওয়ার নই কাছে থানাই আমতিয়া গন ওয়ান সুং নাইদি অফ প্লেন 30 সেকেন্ডস এ বির সাকো মানে বিসি কুসুক থাঙ্গিয়াকো সো ইমিডিয়েটলি ইঞ্জিন বন্ধং থাকা তামং নাইবা ব কলাইনা চেংসিনাই সো আবনি পরে নং তাই ওইসা অন খাইপানো kasana ni asuk jora maya tam hinke nini engine se kasana bagi asuk power kri mi thangu obo kaisa or reporto nukjaka je engine ni switch bondo abo tangi bondo sabo bondo abono tuinai conclusion rejagia ko mane final report saimana yabo kintu second interesting belekini interesting kok phaimening kha tamni gang thane nongna saikhnarga black box ni kok saikhnarga ar bebong no recording go black box ni recording go especially cockpit voice recorder je cockpit o kok salaimani akhorang je recorder o nukjakha khnaka je khoroksa pilot no nungtangi thok bondo khaisa ni singu nungtangi thok bondo khai ni khoroksa pilot no sungu tabu or report o bo pilot no singka pilot in command da singka na co-pilot da singka abo sajagya কিন্তু বরক সাইমানো হাইপনো রিপোর্ট তাঙ্গি সায়া আবু কাইসে সায়া ও রিপোর্ট নি তামকে রিপোর্ট অফ ফ্যাক্টস বেবং ক্লিয়ার না নাং ইভেন ইঞ্জিন বুফরু বন্ধং কা টাইম পয়েন্ট ঠিক কে সইজা গিয়া ও রিপোর্ট তাম নিগাংকে কাসাকন ইমিডিয়েটলি নিসাও মানে যেপুরু পাইলট কল খাইয়া মেডে আবন পরেখিন লগিন অফ প্লেন ক্লাইনা চেংখা নিসাও সো आमा हाई कॉकरॉक माने लॉगलॉगी नो कलाई माने ताम आबो लॉगलॉगी माने आबो 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड मानो सो आबो रो रिपोर्ट रेले रजागली आबो आबन बागै बाक्सा पाइलट रॉक और रिपोर्ट नो बिसि बिसास खायांगि दं सो आबो तो जों बस गांगो इन्वेस्टिगेशन नि बिसिंथिनो साइमानाय ताबुक ऑल इंडिया नि जे पाइलट रंग नि जे एसोसिएशन बरबो केस रिरखा और रिपोर्ट नि अगेंस्ट जाते o jasayo investigation o alka experience pilot rongnobo o jasai ni committee o tonani bagi so anyway so bus gang sing khalai ne oro sing bele interesting kok ke khoroksa pilot recording o saujer nang tangi fuel bondo khai ge tai khoroksa borok he hai ni kok feel ka je ang bondo khayable hani sau nge tabu oro bele wana jangai ko khoroksa sawo nang tangi bondo khai Getai koroksa ke sawa ang bondo khayable nisho. Engka omo belakino interesting kok nubjaka. Tam ningkangke tangi pilot sengkana maybe a science sung da bondong tangka. Na koroksa pilot abono situtui da bondo khayya. Abono tuibo kaisa abo tabuk jasai cholinai. Ang obono tui paithago kisa followi kok sanamu sungo abon bagi o point no or toni next point ang romnamu sungo abong kha ram air turbine ni kok baksa singla ke hedwa red je plane no tai kaisa u fan hai pangkha hai ongkhori phaimani abo bufur ongkhor je puru engine failingu ega tabu report ni mote obonong kha je puru thok bondong kha engine bondong kha abon bagi ram air turbine eba red je a fan hai abo ongkhori gurina jengkha nisu so rm air turbine angkok thanai bo saka abo tangi guri hingangke jate generator chikon generator on nani jate kunu karanai engine no power sopaili angke extra power da mani mano abon bagi a fan ongkhori phayo normally engine failure abo plane kotorogo specially abo hai nubjau
ताई कैसे अंगा के एयरक्राफ्ट नी जे परफॉर्मेंस पैरामीटर माने एयरक्राफ्ट ठीक के चलना नी कंडीशन दा आदिनो इनका रिपोर्ट नी मते तो बेबक नो कंडीशन न ताउ जेमन थक बहाय नो लिमिट न थक गोबां बो दाजा के बेले हिलिकना नी कारण या तामनि का थक आदिनो जे दाजा कंखा 52,200 केजी 52,200 केजी थक आजागाव दाजा ताई प्लेन बरफ बाय निनी बैग बाय ताई आ प्लेन नि हिलिक मानी थक हिलिक मानी बेबाक मिली वई 2,13,401 केजी 2,13,401 केजी आदिनो कासापुरु ताई आबो नॉर्मल नो आ प्लेन नि बगै माने लिमिटो नो माने बिसिया सो आदिक दियांगा के कोनो प्रॉब्लम नुक जगलिया ताई कैसे रिपोर्ट संताम नुक खांके बोइंग कंपनी नो कोनो साया ब्रम जगिया बोइंग कंपनी बाय कोनो प्रॉब्लम ताबुक नुक जगिया हनैया इन्वेस्टिगेशन खाइजंग करि हनैया और रिपोर्ट साखलाय जाखा ताबो इंटरेस्टिंग कक हम तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट से माने विचारपस पायाखौ नों बाहाय के बोइंग नि कोनो प्रॉब्लम करि हनैया और न विचार साखलाय रकाबा अबो काइसा डाउटफुल कक एनीवे बस कांग संगताय बनाइलेङै अब तामो हंनो फ्यूचर बाहाय के अब नुक जाकनो जों आबनो क्लियरली जों उलो नाइलेङै ताबो आं 2 नम्बर पॉइंट हाइन है किफिला मुजों आबों खाजे पायलट खरस सामानि तांगि नों थक बन्द खाय गताय खरस का साका आं बन्द खाया सो अबनो तुइनै किसी से डिस्कस खाइना मुजों ताम निके फातारनि पायलट द इंडिया नि फातारनि पायलट द बर ताबो इंडिया नि पायलट न दुजबेलाय तंखा ब सिथिति से खायो ब साकनो बुथारना मुंजखना ब सुसाइड खाइना मुंजखना बिनि बखरक ठीक नियाना गोबां मा पायलट आबो हाइसौ इंडिया नि पायलट खामनो गसिना नाया इंडिया नि पायलट को हनै नो आमति इंगि मिया म फाजिल से सो एनीवे आनि वान सुमा तामो के जेस पनङै मान आनि वान सुमा के जेस पनङमान अब आनि इंडिया नि पायलट नैनै आं अब हाय इंगि मिया अब हाय कोया इंगि बुमानो ताय कैसा आंके इन्वेस्टिगेशन मथर जगै बुमानो तामनि कर गोबां मा पावरफुल बर रक दं बोइंग रक बंनि बसुक रां दं कुटी रां दं एयर इंडिया नि कुटी रां दं सो खलपना बागै थैथांजाक पायलट न दुसबेरना बागै बर मथरि मानो थिंग न आ खरां न तो केबो मथरि मिया हेदिबा आ खरां न तो अब तो रेकॉर्डिंग वॉइस अब न तो केबो मथरि मिया सो आबन बागै बो आं वान सुगु जे तुमुं न आं कुनो फाइनल डिसिजन दिया र तामका आं साना नायमाखे इंगै दामान जे खरकसा पायलट नि मानसिक बिनि माइंड बिनि मेंटल हेल्थ हामियांगै दामान इंगै मानो नॉर्मल बरक नि बखर हामियांगै मानो हेदिबा मेबी नगो प्रॉब्लम खनाबो ब वालाय सुगलायङै फान फाइकेना बि बसायबाय वालाय सुगलायङै फान फाइकेना बा जे कुनो कायसा प्रॉब्लम ngै फान फाइकेना आबा हायङै मानो सो बिनि मेडिकल हिस्ट्री रक ताबु एक्चुअली स्पेशली सुमित साबरवाल जे पायलट इन कमांड बिनि मेडिकल हिस्ट्री डीजीसी ताबु चेक खाइदं बरक चेक खाइदंगो जे बाहाय के केबनि पायलट नि बखरक नि कुनो प्रॉब्लम दतं आबो चेक खाइजाक दं ताबु और कायसे त किसे कक आंति सना मुसुमाखे तुमुं न पायलट नि कुनो कायसे मेंटल प्रॉब्लम दं हांके बरक तो मेडिकल चेक ngो कायसे हांके मेडिकल 6 मास वाइसा एयरलाइन नि पायलट ऑफ मेडिकल चेक मा खायो आ जागाव बरक क्लियर अंखा कायसे हांके 2 नम्बर आबनि परे तुमुं न बरक बखरक हामियां का बखा हामियांगै दंमनि समय अंके बरक जदि ओंगै दंगंके एयरलाइन डक सुदा साइमान एयर इंडिया से साइमान तुमुं न एयर इंडिया साइमान अंके बरक बनो सुतिरि रखा बरक बनो आबनि होइते आबाय प्रॉब्लम दंमा बगै प्लेन ता चाल खुरुदि निके कासुका तामनिके कायसा प्लेन एक्सीडेंट के बरक गोबांमा थयो रां गोबांमा बायो गोबांमा लस दं आ जागा सो खरकसा माने अ जागा कुनो मिसमेनेजमेंट ओंखा आबरबो जों फाइनल रिपोर्ट बस कांगो जों नायना मुसुंनाय तामके लास्ट आनि मेसेज तामति निंगनके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ओंगै मानो गोबांमा बरक तामनिके ताबुंनि दिनो लाइफ चैलेंज गोबांमा फायो ताबुंनि दिनो गोथां तंनानै आसकलायलिया रां पैसा आजिनानै आसकलायलिया आगिनि हायलिया ताबु रां गोबां नांगौ तंनानै बागै आबन बागै गोबांमा बरक टेंशन कलायजा साक साक बुथारना रखनि वान सुबै दं अब हाय साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कुबैसे आबनि बागै तुमुं न निनि नकनि बरक
jodi belai tension ngi tongkha ba kebo problem ngi tongkha ke kun di no bong no mo kunu ya ni nyai no riter hodi kabang ma somoyo oma hayungu rom di kong ni kok jela khorok sapon bini problem tong bini mental mane pokhorok belai pressure ng tongkha ni bo sapono rom di no ko bo ulta khus kutuk jaw eba khorok sa buri phano bo belai tension ngi tongkha kintu nok ni borok buji na kare ulta bono te se ten tayo aba hai rok ngi man eba sarai rok borok musuk mental problem borok pokhorok problem ngi tongo tension ngi tongo kintu bumau pharok abono khel khaya nok ni borok khel khaya aba hai ngi tong man abon bagai tini ang sana musungo tumung ama hai problem ngi tongkha ke khorok sa belai tension tongkha borok bai kok sadi buzok di kok salai di bekhani kok sakang ke se bekha clear ngo tai bokrok thik ngo abon bagai tai belai problem lai khang ke even doctor ponjo nai jang na nang psychiatrist rok bai nai jang na nang tai tek aisa problem mung man abong ka spiritual problem holani problem adhatik problem abon tei bo sengchini adhatik problem no tei bo seng check khai to na so asung na tini ni bagai ang short babe nong na explain khai khnar ka latest report bus kangatai bo alka development phai ki ang nong na sai khnar nai alka topic rogoti bang video sai tiklai tong nai so continue khai tong di follow khai ni subscribe khai di bell or top ding se ani video log login norong manai bell icon hambai nai men bagai hai nya hai hambai